Pozdrav, devojčice i dečaci. Pripremila sam za vas veliki, najtačniji godišnji horoskop za znak i podznak riba. Pre nego što počnem o ribama da pričam za 2024. godinu, treba napomenuti da je horoskop za 24. godinu kreiran korišćenjem iskustvene astrologije zasnovane na planetarnim događajima i planetarnim tranzitima. Prateći najtačnije astrološke proračune, da ne kažem radeći po najboljem astrološkom programu, urađen je i ovaj horoskop. Ovdje je naglašena tranzitna astrologija, a ne solarna. Mislim da je ona najpreciznija i da donosi odmah tačne vremenske događaje određenih prognoza. Prvo da napomenem neke opšte karakteristike znaka riba. Ako bi vam se dogodilo da vidite ribu iza blagajničke kase ili za stolom predsjednika banke, to je onda neka retka vrsta, jako retka. Veoma malo ovih ljudi može izdržati dugo na jednom mestu. Gdje ribu možete vidjeti? Imaćete više sreće ako odlutate na neku duhovnu seansu, posjetite umetničku galeriju, prošetate kroz samostan ili manastir, prisustvujete nekom koncertu ili uhvatite show program u noćnom klubu. Što je sredina kreativnija, umetnička, puna dokolica i ezoteričnosti, tu ćete naći više riba. Vaša mreža će biti puna šarenih, svetlucavih tipova, ako je raširite na nekom koktelu ili gala balu. Malo je ovozemaljskih ambicija u ljudima Neptuna. Većina njih ne bi dala ni dinar za položaj, moć ili rukovodeće mesto, a ni bogatstvo nije mnogo privlačno. Kogod je rekao, ja ne želim da budem milioner, ja samo želim da živim kao on, veoma je odslikao filozofiju ribe. Po duši tipična riba nije pohlepna. Kod nje nema intenziteta, već skoro nebrige o sutrašnjici. Ona također posjeduje intuitivno znanje o prošlosti i blago tolerisanje sadašnjosti. Nikada nije lako ni pravoj, ni ljudskoj ribi da se bori za svoj put uzvodno. Ribe ne obraćaju pažnju na uvrede, optužbe i ošte primedbe drugih ljudi. Kada sretnete ljude ribe, pogledajte prvo njihova stopala. Ona su primetno mala i nežna, uključujući i muška i ženska stopala, ili pak mogu biti ogromne i široka. Ruke riba su također tamne, krhke i izuzetno oblikovane, ili su pak kao kosti nekog zemljoradnika. Koža je svilenkasta, kosa fina, često talasasta i obično svetla. Oči riba su vodenaste, teških kapaka, pune neobičnog svetla. Često, ali ne uvek, one su blago ispupčene, okrugle i izuzetno sugestivne. Oči nekih riba su jednostavno božanstvene. Ne mogu se drugačije opisati. Crte lica su elastične i pokretne, a obično imaju više jamica nego bore. Malo ljudi riba je visoko. Tela Neptunaca su ponekad čudno građena, ali uz njihovu
izuzetnu gracioznost, to se retko primećuje. Simbol dve ribe u suprotnim pravcima simbolišu mogućnost koja se pruža ribama, da plivaju do vrha ili da plivaju do dna i da nikada u potpunosti ne ostvare svoje ciljeve. Riba mora da nauči da treba da služi ljudskom rodu na neki način i da izbegava ovozemaljska bogatstva. Osobe rođene u znaku riba imaju specifične osobine koje ih čine posebnim pojedincima. Ribe su poznate po svojoj izuzetnoj empatiji i sposobnosti da intuitivno osjećaju emocije drugih. Njihova duboka osjećajnost čini ih sjajnim prijateljima i savjetnicima. Ove kreativne duše često se izražavaju kroz umetnost, muziku ili pisanje, a sklone su i sanjarenju. Njihova osjetljivost može ih ponekad činiti ranjivim, da se povremeno povlače u sebe kako bi zaštitile svoje emotivno blagostanje. Ipak ribe su izuzetno prilagodljive i spremne da se prilagode različitim situacijama kako bi očuvale harmoniju. Nesebičnost je još jedna prepoznatljiva osobina riba koje su spremne da pomognu drugima i često pokazuju veliku žrtvu zarad dobrobiti drugih. Ribe pokazuju interesovanje za mistiku i duhovnost i često tragaju za dubljim značenjem života. Ovo ih čini individualcima sa naglašenom osjećajnošću i skloni su razmišljanju o univerzalnim temama. Iako posjeduju mnoge pozitivne osobine, ribe mogu naići na izazove u postavljanju granica i ponekad su sklone osjećaju umora. Ipak, uz entuzijazam, strpljenje i veru u sebe, ove osobe mogu otkriti i iskoristiti svoj puni potencijal u svetu koji ih okružuje. Novac, karijera, posao. U 2024. godini suočit ćete se sa finansijskim izazovima, stoga budite jako oprezni s novcem i izbjegavajte rizične korake. Prihodi će biti dobri. Očekuje vas rast troškova, stoga pažljivo opet upravljajte svojim budžetom. Pokušajte da se distancirate od svake vrste špekulacije na tržištu kako biste izbjegli nepotrebne rizike. Ako upravljate privatnim biznisom, očekujte profit, ali budite spremni rešavati eventualne probleme sa partnerima. Povedite računa o skupim hobijima kako biste izbjegli finansijske krize. Partnerstvo sa supružnikom može biti ključno za uštedu ili priliku za dodatni prihod. Poslovni uspeh dolazi sa poboljšanjem profita od oktobra, a moguće su i unapređenja i rast posla nakon septembra. U poslovnom svetu očekujte povoljne prilike, ali budite strpljivi i donosite mudre odluke. Povedite računa o svom imidžu na poslu i iskoristite prilike za napredak. Pozitivan početak godine obećava revnosan rad i postizanje ciljeva od januara do marta. Mart i april donose specifične prilike za rad u inostranstvu, a slična mogućnost se pojavljuje između avgusta i septembra. Iako će rad biti izazovan između februara i marta, očekujte poboljšanje i priznanja od jula do avgusta.
Promjene radnog mesta su moguće između avgusta i oktobra, a unapređenje se očekuje krajem godine. Sve u svemu, vaše finansije će procvetati i pružit će vam prilike za rast i uspeh u 2024. godine. Ljubav. Ova godina donosi izazove i oscilacije u ljubavnom životu, stvarajući situacije uspona i padova koje mogu rezultirati nesporazumima i konfuzijama. U novoj vezi zadržite uzdržanost i očekujte izazove, ali važno je ostati čvrst prema voljenima. Održavajte moralne vrednosti i izbjegavajte ponavljanje prethodnih grešaka. Ako ste u braku, posvetite se partneru, pružite mu prostor i razumevanje. Samcima se otvara mogućnost nove ljubavi koja može procvetati na poslu. Ključ uspeha je razumevanje i posvećenost. Porodični život može doživjeti uspone i padove s mogućim nesuglasicama. Važno je posvetiti vremena porodici, stvarati harmoniju između poslovnih obaveza i ličnog života, a sporove rešavati sa razumevanjem. Ova godina pruža priliku za jačanje veza i stvaranje dugotrajnih, harmoničnih odnosa u vašem ljubavnom i porodičnom životu. Zdravlje. U 2024. godini posvetite posebnu pažnju svom zdravlju kako biste izbjegli potencijalne probleme. Uvođenje meditacije, redovne fizičke aktivnosti i održavanje discipline u svakodnevnim aktivnostima će doprineti vašem dobrom zdravlju. Spavanje igra ključnu ulogu u očuvanju dobrog zdravlja, dok izbjegavanje ustaljene hrane, brze hrane i začinjene hrane pomaže još više u očuvanju zdravlja vašeg stomaka. Maj i jun su povoljni mjeseci za vaše zdravlje, ali budite posebno oprezni u januaru, martu i septembru. Obratite pažnju na svoje mentalno zdravlje. Posvetite se hobijima i druženju sa pozitivnim osobama kako biste smanjili nivo stresa. Naročito obratite pažnju na svoj nervni sistem jer igra ključnu ulogu u celokupnom zdravstvenom stanju. Ako volite putovanja, razmotrite posetu duhovnim mestima poput manastira, što može doprineti vašem opštem blagostanju. Ova godina pruža priliku da aktivno radite na očuvanju i poboljšanju svog zdravlja. Doneće vam ravnotežu između fizičkog i mentalnog blagostanja. Savjeti za dobru godinu. Ova godina donosi izazove, ali uz prave strategije možete održati ravnotežu i postići uspeh. Važno je naučiti disati polako iz stomaka kako biste smanjili anksioznost. Fokusirajte se na stvari koje vas zanimaju, izbjegavajte pritisak na sebe i dajte sebi dovoljno vremena za odmor. Budite mudri u interakcijama sa uznemirenim ljudima, odmorite se kad god je to potrebno i izbjegavajte pretjerane planove. Ova godina vam pruža priliku da iskoristite svoje bogato iskustvo kako biste donosili pametne izbore. Verujte u svoje vođstvo i izbjegavajte negativne uticaje. Održavajte balans u životu, rešavajte situacije sa sigurnošću i izbjegavajte pritisak na sebe. U ljubavi držite se svojih vrednosti i budite oprezni
pri izboru partnera. Vaša karijera će napredovati uz vaš trud i kreativnost. Ova godina je prilika za lični i profesionalni rast, a vi imate sposobnost da donosite ispravne odluke i ostvarujete svoje ciljeve. Dragi ribe, srećno!